Predsjedniče, svaka čast na velikom uspehu. Šta drugo reći? Hvala. Neću ja kažem da sam iznenađen, nismo očekivali titulu prvaka sveta, ali čestitam svim momcima, čestitam stručnom štabu, izuzetno veliki rezultat. Medalju uvek očekujemo, Bog je uz nas, odlično rvanje, zlatna medalja je san. I evo, još jednom, prezadovoljni smo. Osim toga što imamo sjajnu generaciju, sa njima mora mnogo da se radi, mora mnogo stvari da se napravi da bi oni mogli da imaju adekvatne pripreme, da bi mogli da imaju adekvatnu ishranu i da bi mogli da se takmiče na velikim takmičenjima. Šta sve Savez radi po tom planu? Ovaj tim ili ova grupacija ljudi vodi Savez već skoro 12 godina. Kada su ovi momci i selektirani, predvideli smo da će imati dobre sportske rezultate, ali smo se isto tako starali da stvorimo adekvatne uslove. Svih ovih godina smo se borili za uslove, borili smo se za sistem i smo sistem napravili. I evo, kao što vidite, malo je država koje mogu da se pohvale da imaju takvu plejadu šampiona kao Davor Štefanek, Viktor Nemeš, Fritz Kristijan Maksimović Aleksandar, a prate ih Mate Nemeš, prate ih Franković Dejan koji je pobedio olimpijskog pobednika, Mihael Kadžaja. Znači, za Srbiju ne treba brinuti, za rvanje u Srbiji ne treba brinuti i nadam se da će srpsko rvanje nastaviti niz osvajanja medalja i do Tokija. Ali nije tajna da kako ste vi preuzeli Savez, rvanje se ponovo vratilo tamo gde je bilo pre 30-40 godina. A vi postavljate vrlo konkretna pitanja, to mi je drago i evo ja ću konkretno da vam odgovorim. Ja rvanje volim, rvanje je moj život i rvanje mi je puno dalo, ja sam osvojio svetsku medalju. I kada se radi nešto što se voli, to je privilegija malog broja ljudi. Ja ovo volim, tim ljudi oko mene voli to što radi, unosimo puno energije, puno posvećenosti, usko sarađujemo sa ovim momcima, i u slavlju, i u tuzi, i u teškim trenucima, čak nekad i u svađi, i u neprijatnim situacijama, ali mi smo tim, dobro uigran tim i da kažem kao jedna dobro organizovana porodica. Znači, ja se borim za rezultate, nemam kompromisa i jednostavno smatram da kompromise ovde ne treba praviti, treba ispoštovati sve ono što je zacrtano i do rezultata će sigurno doći. Umeđu vremenu, vi ste predsjednik Rvačkog saveza, ali umeđu vremenu ste postali i član UVV-a, član odbora Evropske organizacije. To je, pored toga što imamo predsjednika, veliki uspeh za naš savez. Da, to je meni drago. Izabran sam kao treći od njih 9. Dobio sam značajan broj glasova na izborima koje su bili za vreme Evropskog prvenstva i to je, da kažem, valorizacija nekog mog rada. Ja ću se truditi da i u Evropskoj federaciji dam značajan doprinos, da se izborim prvo za prostor, jer mislim i otvoreno kažem, Evropska federacija je dosta troma po tom pitanju, uslovljena od odnosa u svetskoj organizaciji, treba dosta stvari izmenuti da bi rvanje koje je vrlo popularno u Evropi bilo još više medijski propraćeno, još više mladih uključeno, još masovniji sport i još atraktivniji sport. Ta vaša energija doprinela i tome da Beograd, Subotica i ostali gradovi naši, Zrenjanin, dobijaju velika takmičenja. Jeste, to je krenulo dolaskom gospodina Lalovića na čelo Saveza, koji je imao viziju kao veliki biznismen da je to prilika da kroz dodatnu zaradu Savez oprihoduje i da stane Savez na noge, da znači ima dodatna sredstva kojim podupira ovaj ogroman potencijal koji se još 2002. godine ukazao. Mi smo to nastavili, ali smo digli još na viši nivo odličnom organizacijom velikih takmičenja, gde je naš tim informatički, zatim tim za TV i video podršku, obavlja te poslove i u okviru Svetske rvačke federacije dobija svoje pohvale. Znači, mislim da smo kao uspešni organizatori digli nivo rvanja u Srbiji, nivo i kvalitet rvanja u tim gradovima kojima ste nabrojali, koji su bili domaćini velikih prvenstava, a na kraju krajeva prepoznatljivi smo i u UVV-u kao odgovorni ljudi. Hvala vam na ovom intervju. Hvala.